Pozdrav, dragi ljudi, evo me, kao što sam i obećao, javljamo se povodom velike borbe koju imamo ovaj petak, mislim, velike značajne za nas tu iz Hrvatske, iz regije, za sve vas koji pratite Roberta Soldića. I glavni razlog što sam se javio je moje obećanje jednom momku koji sam rekao da ćemo napraviti jednu malu kratku analizu ove borbe između Roberta Soldića i Murata Ramazanova. Svi znate da je ovo debitantski nastup za One Championship za Roberta Soldića, tako da ja mislim da nas sve zanima kako će proći taj njegov nastup. Nije dobija niti malo laganog protivnika, dobija je stvarno praktički skoro pa najtežeg mogućeg protivnika koja je mogla dobiti, pogotovo za debi. Tako da će to biti jako zanimljivo i ja mislim da evo svi željno iščekujemo da vidimo šta će se dogoditi ovaj petak navečer. U biti to je pada sa petka navečer na subotu ujutro, kao što obično nas dopadnu sve te borbe u nekim tim rano jutarnjim satima. Ovog puta se borba događa u Manili na Filipinima, Trila i Manila. Svi znate tu poznatu legendarnu priču Muhamed Alija i to. Evo ovog puta One Championship ide na Filipine, bit će dosta zanimljivih borbi, ali evo nas konkretno najviše zanima ova između Soldića i gospodina Ramazanova. Svi znate da je Murat Ramazanov je dagestanski borac, dolazi iz Habibovog tima, njegov otac od Habiba isto trenira Murata. Murat inače trenira i sa Islamom i sa Islamom Makačevom i sa puno drugih tih dagestanskih boraca, tako da će to definitivno biti zanimljiv ogled. Šta se tiče tog Murata, on ima skor 11-0, nepobijeđen za sad, kao i dosta tih Dagestanaca koji dođu sa te razne organizacije, masu njih dođe sa tim skorom 0. Šta se tu događa? Ja sam već to pričao, ali ajde ponovit ću za vas koji vjerovatno to niste čuli. Ti dagestanski borci, oni imaju jako bogate amaterske karijere i oni imaju puno borbi u amaterskom MMA-u i onda kad dođu u taj profi MMA, oni polako idu, prvo se bore u tim ruskim organizacijama i grade taj svoj skor, jako pametno. I uglavnom svi dođu u tipa UFC, One FC, Bellator, bilo koja organizacija, svi dođu oni manje više sa tom nulom na svom rekordu. Tako i ovaj gospodin došao s nulom, on je za sad ima 3 borbe u One EFC-u a možemo reći da ima solidne protivnike, pogotovo u zadnjoj borbi, borija se protiv bivšeg prvaka. I to je bila jedna jako zanimljiva borba i pogotovo što je taj borac isto sličan na neki način Soldiću, stand-up je borac i tu smo mogli vidjeti kako se Ramazanov nosi sa stand-up borcima. Mislim, Ramazanov je klasični grčko-rimski hrvač, klasični grepler, dagestanski stil, isto tako gura te u žicu i onda te tamo u žici te smara, stišće te, kontrolira, ima odličnu kontrolu. Nema neki ground and pound sada, što se tiče ground and pounda, bar ga do sad nije pokazao. Je on završio jednoga protivnika i to je bila prva borba njegova u One FC-u, završio je sa ground and poundom, ali nema neki ground and pound. Njegova primarna stvar je kad vas ruši da vas kontrolira. Znači to je ta kontrola kukova, na čemu oni najviše rade i drži poziciju, kontrolira, smara, umara vas normalno, troši vašu energiju i ako onda dođe do toga da može izvući ground and pound, normalno da će ga iskoristiti, ali to mu nije primarno i to je ono zadnje u principu što on koristi. On na svom rekordu ima, koliko ja znam, ima 4 TKO-a, to su uglavnom takvi TKO i završeno ground and poundom. Onda ima 4 decisiona, znači sudačkom odlukom, i ima 3 submissiona. Tu nam isto možemo vidjeti da mu nisu sad ni submissioni tolika jaka strana i uglavnom kad završi submissionom, to su uglavnom ti ili je rear naked choke ili je giljotina, uglavnom su gušenja. Tako da nije sad da je on neki raznovrsni grepler koji te može
koji završava, koji ima tu opciju raznih submissiona. Tu uglavnom ide na gušenje to se događa uglavnom kad te toliko izmori u borbi da borac je toliko umoran da jedva čeka izaći iz te borbe pa mu sam okrene vrat da ga uguši samo da se ta borba više završi da se ne muče. Mislim, što se tiče tog profila boraca ko šta je Ramazanov, tih Hrvaća, tih koji vas tako smaraju, zna biti jako frustrirajuće se boriti protiv takvog borca. Normalno, ako te on brzo sruši i ako te uspije kontrolirati, cijelu rundu te drži dole, smarate, jednostavno to postaje mentalno jako naporno, postaje jednostavno hoćeš šta prije izaći iz toga, gubiš živce u tome. Treba to mentalno izdržati, treba biti spreman jednostavno za takve borce, da se boriš s tim borcima i vidjeli smo kad se Habib borio tipa protiv Michaela Johnsona ili praktički protiv bilo koga, vidimo koliko je tim borcima bilo teško kad ih on dole kontrolira, smara i jednostavno im ne da dođu do daha, ne možeš se odvojiti od njega, to je ono što je Dustin Poirier rekao kad se borio protiv Habiba, jednostavno ne mogu ga se riješiti, čovjek je jednostavno stalno na meni i on kad uvate taj grip, kad jednostavno on kad spoji ruke oko tebe, ti teško se možeš njega riješiti. I čak i ako ga se malo izađeš iz toga, on te opet hvata čim malo mu razbiješ taj grip, on opet ide hvatat taj grip. I tako da, jako su nezgodni ti borci, ali s druge strane imamo Roberta Soldića koji definitivno slovi za, možemo reći, jednog od najboljih, ako ne i najbolji MMA borac u Europi što se tiče welter kategorije, pa čak konkurira i za najboljeg borca u srednjoj kategoriji, tako da Roberto Soldić definitivno ima svoje kvalitete. Svi znamo da Soldić ima ubojite ruke, znači ima bombe u rukama, isto tako ima ubojite kikove, može vas nokautirati high kickom, zna udarati koljenima, znači ima raznovrsne tehnike, ali naravno njegove najubojitije su oružja, te njegove šake, a te njegove kombinacije boksačke, jer svi znamo da je Roberto trenira i boks i čak ima, ne znam koliko ima, 2-3, mislim da ima 2-3 boksačka meča i u svima je pobjedija. Zato je on i rekao da želi u vanu se isprobati u boksu i u kickboksu i tako dalje, mada ja ne mislim, rekao sam to već, da ne mislim da je to pametna ideja, ja mislim da se Roberto Soldić treba držati izričito MMA i u tome graditi karijeru, pa onda nekad kad dođeš tamo na kraj karijere, onda se baviti tim stvarima, tim izletima u boks i tako dalje. Roberto Soldić, ono što je za Roberta Soldića jako značajno u ovom meču je da Roberto Soldić voli raditi pritisak i mislim da je to u ovoj borbi jako značajno, da Soldić bude taj koji će raditi pritisak, da on gura Ramazanova prema kavezu, jer ako Ramazanov bude taj koji će raditi pressing, koji će njega gurati, onda to neće biti dobro. Tako da tu će biti jako bitno ko će uzeti taj centar kaveza, ko će biti taj koji radi pritisak. I mislim definitivno da to treba biti Soldić ako misli pobijediti ovu borbu. Jer inače Hrvaći se puno teže snalaze kad su oni ti koji su na petama, znači kad su oni ti koji idu unazad. Jer oni su navikli, pogotovo ti Dagestanci, oni su navikli da su oni ti koji rade pressing. Mada sam vidio da recimo Ramazana nekad pusti da se na njemu radi pressing, pa onda on eksplodira iznenada. I toga će se Soldić naravno morat paziti, ali definitivno Soldić mora biti taj koji će raditi pritisak, njega gurat na kavez i normalno otvarat ga, pomalo tražiti kombinacije. Treba će držati jednu sigurnu distancu za početak. Treba će držati sigurnu distancu iz kojega neće tako lako moći ići rušiti. Ono što je isto važno, to smo govorili isto u videu, to je to kretanje. Soldić inače nije toliko pokretan, nema toliko lateralnog kretanja inače u svojim borbama, ali mislim da će u ovoj borbi morat se više kretati nego inače. Jer ako bude stacionirana meta, ovaj će ga lako rušiti. Jer Ramazanovi ima jako te eksplozivna rušenja, on se odjedanput eksplodira i ide na rušenje. I on čim te uhvati je nezgodno, a jako je snažan, lik je iznimno snažan, nije da Soldić nije snažan, Soldić je isto snažan i znamo da Soldić ima odličnu obranu od rušenja, ali ruku na srce, ja ne znam
nekako ne sjećam se da se Soldić borio protiv ovakvog profila Hrvaća i od greplera općenito, tako da ovo će biti definitivno jedan novi izazov za Soldića, ali s druge strane bit će ovo jedan novi izazov za Ramazanova. Isto ako gledamo Ramazanov rezime, nije se ni on nikad borio protiv ovakvog profila borca kao što je Soldić, tako da i za jednog i za drugog se sprema nešto što do sad nisu iskušali. Obojica će ući, ajmo donekle reći, u nepoznato. I tako da će definitivno biti testirani obojica s te strane, bit će testirano Soldićeva obrana od rušenja, bit će definitivno testirano i Soldićevo defenzivno hrvanje, defenzivni grappling, jer mislim tu Soldić će morat malo pokazati, jer ja vjerujem da će ga uspjet nekad srušiti. Jedino ako ga Soldić brzinski nokautira, jedino to, ali ako borba bude išla na cijela runda, jedna, druga runda i to, onda mislim da će doći do rušenja i tu će Soldić morat pokazat kako izgleda to njegovo defenzivno hrvanje. Ono što će biti važno, osim tog presinga, definitivno je ta distanca, jer Ramazanov će ići uvijek skraćivati distancu. Ono što se događa, oni kažu Ramazanov ima dobar stand-up. On ima solidan stand-up, nije to ništa posebno. Mislim, on kad baca udarce, baca ih onako solidno tehnički, nije da maše ko seljak, baca solidno te ruke, kikove nešto malo baca, ništa to nije spektakularno, ti njegovi kikovi nisu sad neki ubojiti kikovi niti šta, ali morate znati da većina tih Dagestanaca, većina tih Hrvaća, oni u principu bacaju samo ruke ka distrakciju. To je čisto distrakcija kako bi pripremili rušenje. Tako da njima nije da će on sad ići boriti se u stand-upu sa Soldićem, jer on tu nema ama baš nikakve šanse. Soldić je superiorniji u stand-upu miljama godina od Ramazanova, ali s druge strane Ramazanov je sigurno bolji Hrvač od Soldića. Sad vidit ćemo koliko i šta, ali definitivno mora se priznat da je s druge strane Ramazanov bolji parteraš, grappler općenito nego Soldić, tako da to će biti borba stilova. Oni što kažu stilovi rade borbe i ovdje će biti važno ko će uspjeti nametniti svoj stil. Zato sam i rekao da je krucijalno za Soldića da on bude taj koji će pritiskat, da on bude taj koji će raditi pressing i da nikako ne smije dozvoliti Ramazanovu da on njega gura prema kavezu. Sad naravno, vidit ćemo tu koliko će Soldić pacat udaraca. Ono što se često dogodi da se ovi stand-up borci dosta često se smrznu kad se bore s tim Hrvaćima i ne bacaju koliko inače bacaju, a dosta budu više rezervirani. Mislim, s razlogom treba tu biti jako mudar i pametan. Normalno nećeš moći bacati toliko kikove koliko inače bacaš, pogotovo te calf low kikove, jer tu ti uvijek prijeti opasnost od singlinga. Bacit ćeš koji, naravno, ali to će morat biti pametno tajmirano, znači morat ćeš baš paziti dobro na tajming kad ćeš baciti taj kick i kako. Mislim, tu high kick, recimo, tu igra još uvijek, high kick se može baciti, može se prebaciti za high kick, ali low kickovi će se morati jako pametno bacati i mislim da će se ovdje Soldić morati više fokusirati na svoj boks. Da će sa svojim boksom tražiti prilike, ali tu ćeš uvijek morati biti oprezan na to kad se skraćuje distanca da ti ne uđe u noge. Ramazanov ima odličan ta bacanja na single legu, double legu, jedno i drugo je odličan, ali s druge strane ima on i ta čudaška bacanja, ta body takes down. Ono što smo pričali za Islama Makačeva, on ima isto to kad ti on napravi grip oko tijela, on te dole, isto te baca ti dole cijelo tijelo, znači to ta čudaška prebacivanja, bacanja i to, tu je isto Ramazanov dobar, tako da će se morati Soldić paziti klinča, jer svaki klinč će biti opasan. Znači ga iz svakog klinča može također rušiti. Mislim, jako me zanima taj klinč, kako će ići ako dođe do njega, ali vjerovatno će doći. To me jako zanima, mislim da je tu ipak Soldić malo više u opasnosti, ali ono što je dobro, što u One Championshipu recimo možeš koristiti kolina čak i kad je borac dole, tako malo su drugačija pravila nego u UFC-u, Bellatoru
i KSV u ovim svim organizacijama koje mi znamo, znači One Championship ima ipak malo drugačija pravila i mislim da će tu biti isto krucijalna Kolina od Soldića, da će morat ima taj Muay Thai pristup, da si uvijek spreman baciti kolino, kad god vidiš da ti, ako normalno uspiješ vidjeti da ti ovaj dolazi da bacaš ta kolina, da ga eventualno možda i zakačiš s nekim kolinom, ko šta je recimo Aleksandar Ilić zakači onoga Rusa, tako da mislim da ovdje Soldić definitivno treba koristiti i kolina, laktove isto kad bude klinč i sve, znači mora napraviti ovo baš jednom prljavom borbom, mora baš ovoga lika mora ga devastirati totalno i šta više ostati na nogama, normalno to svi znamo, to je logično, ali to neće biti lako. Ali uz pametno kretanje, znači ne smiješ ostati na mjestu. Ako bude Soldić sta na mjestu, ovaj će ga rušiti 100%. Znači Soldić se mora imati to lateralno kretanje, mora ga šta više koristiti, tako da ne bude stacionirana meta, da ga ovaj ne može tako lako dohvatiti i rušiti. Tako da to su jedna od krucijalnih stvari, znači ta distanca, kretanje i pressing. To su po meni glavne stvari koje Soldić mora raditi. S druge strane, ako ovaj Ramazanov uspije nametniti svoj ritam i ako on bude gura Soldića prema kavezu, tu će biti teško. Mada ja mislim i tu Soldić može eksplodirati, baciti koje kolino, baciti koju kombinaciju, pogoditi ga. Soldić stvarno ima beton u rukama i ako ga uspije okrzniti slučajno u takvom nekom hvatanju ili nečemu, ovaj će lik biti u ozbiljnim problemima. Tako da Soldić je iznimna klasa borca i to svi mi moramo znati. Ja isto kad sam komentirao o njemu, ispalo je da ga ja kao podcjenjujem kad sam govorio da UFC-u ne bi tako lako bio prvak. Ali nije da ga ja podcjenjujem, nego gledam čisto stilski te match-upove i level boraca. Mi ipak Soldića nismo vidjeli na najvećem tom nivou, vidjeli smo ga u KSV-u, ali moramo znati da to nije najveći nivo boraca i da je UFC jedna skroz druga razina više. I tek kad ga vidimo sa tim levelom boraca, onda ćemo mi više znati o Soldiću. Tako da je za mene Soldić još uvijek nepoznanica što se toga tiče, ali s obzirom na ovo što je dosad pokazao, po meni je Soldić ekstra borac, jako čvrst, odličan tehnički u stand-upu. Sad trebamo samo vidjeti kako će se nositi sa ovakvom jednom razinom Hrvaća i graplera. Eto, to mene zanima, to do sad nismo baš vidjeli, nije bio toliko baš testiran u KSV-u što se toga tiče i zato mi je ova borba jako intrigantna i jako me zanima. I ja do duše vjerujem da će Soldić nekako uspjeti izvući pobjedu, ali ne bi se iznenadio ne izgubi, ne bi me to ništa niti malo šokiralo, jer lik je nezgodan i svi znamo da te Dagestance nije za podcijenit nikako, ali mislim da su ovdje na Soldićevoj strani definitivno iskustvo, što se tiče tog borenja ajmo reći, na tom malo višem nivou i da Soldić ima više tih profesionalnih borbi od ovog lika, tako da mislim da to ipak nešto znači. Ja. Soldić ima 20 pobjeda, 3 poraza, od tih 20 pobjeda 17 su nokauti. To samo govori kakav je profil borca Soldić, to je nešto nevjerovatno, čovjek je ubojica. Ima čak i jednu pobjedu submissionom i samo 2 pobjede decisionom ili ti ga sudačkom odlukom. Tako da zato Soldić je toliko atraktivan i toliko zanimljiv borac bija i zato je na njemu bilo toliko pažnje sada kad je treba napraviti taj prijelaz iz KSV-a u neku drugu organizaciju i mislim da je One Championship napravio odličan posao s tim što je dobija Soldića, ali evo on se sad mora dokazati, ovo je sad jako važno da pobjedi ovog lika i mislim ako pobjedi Ramazanova da tu nema priče, da će on definitivno dobiti onda priliku za titulu. I ako postane prvak u One FC-u, onda je to ozbiljna priča, s tim će on dignit svoje ime, puno više ljudi će znat za njega. Znamo da je sad One FC isto sklopio je ugovor sa Amazon Prime, znači tako da će i u Americi biti prikazivane te borbe, mada će oni
teško će oni dobiti tu popularnost kao što ima recimo jedan UFC u Americi, to je jako teško to dostići, ali eto, bar će dobiti jedan dio publike, bar jedan dio tih zagriženih MMA fanova koji će eventualno baciti oko na to i MMA medija, tako da i kad ti novinari, znaš, kad Jan Ariel Havani te tako malo prokomentira, ko što ga je bija zva da radi intervju i tako, onda ljudi malo se zaintrigiraju, hoće da vide ko je taj borac. I onda ako vide da je stvarno neko atraktivan, ljude počne zanimati taj borac i eventualno će početi zanimati UFC i tako dalje, tako da ja vjerujem ako Soldić ovdje bude opet dominantan prvak da bi on za par godina mogao biti u UFC-u, da bi ga mogli gledati na najvećoj sceni. Ali evo, ajde da prvo vidimo kako će proći ova borba u petak navečer, to jest u subotu ujutro sa ovim Muratom Ramazanovom. Tako da ovo je stvarno veliki tjedan za hrvatski borilački sport, moramo to spomenuti. Svi znate da je prošli tjedan Antonio Plazibat pobjedio na jako spektakularan način, prva runda nokaut, jednostavno je demolirao ovog Rumunja. Evo, zaboravio sam sad ime kako se zove, nije da baš nešto ni pratim taj kickboks do duše, tako da ali znam da ga je demolira ga i stvarno je, Plazibat je zvjerčina, mislim bila je tu velika razlika u kilaži i bome i u visini i u svemu i jako pametno je Plazibat pristupio, ušao je pametno u tu borbu, pustio je malo ovog Rumunja da ga malo osjeti, da vidi, da se malo ispuše Rumunj i onda kad je Plazibat krenija, to je bilo gotovo, jednostavno više se lik nije zaustavlja, odlično je kombinira, demolira ga je, uspava je lika i svaka čast Antonio Plazibat, već smo rekli, jedan od omiljenih sportaša generalno na Balkanu, vidim da ga stvarno ljudi vole iz svih krajeva bivše Juge, tako da svaka čast. Evo, meni je isto dečko jako drag i mislim nema se šta loše reći za Antonija Plazibata. Evo, ja mu stvarno od srca želim sve najbolje i mislim da svi mi navijamo za Plazibata. Čuli smo da je Overeem pa na doping testu, mislim da se niko s tim nije niti šokiran, niti iznenadio, a čovjek je odavno već na konjetini, to znamo. Tako da znamo kad on dođe u UFC koja je to razlika, onda kad izađe iz UFC-a skroz drugi čovjek i sad je došao na ovu borbu s Badaharijem, majke ti mile, znaš, čovjek ima već koliko, 40 nešto godina, pazi. Ja imam 40, evo sad ću imati 49 godina i ja znam šta znači održavati se u formi, kužiš. Tako da kad dođeš u te 40 i nešto, pogotovo kad si sad ovako ko što sam ja blizu Panki, to zahtjeva stvarno puno treninga, ali čak i uz puno treninga nije da tako lako ćeš ti sad se isparati sve, moraš ti nešto uzimati prije da bi se ti ispara sa 40 i nešto 50 godina. Mada je velika razlika 40 i 49, to je velika razlika, to je ogromna razlika. Tako da nije nas to iznenadilo, ali to je definitivno došlo u korist Plazibata, zato što Plazibat sad više, mislim, nema se sad ko više boriti za tu titulu protiv Rika, tako da vjerujemo da će sad Plazibat definitivno se boriti protiv Rika Verhoevena i mislim da se treba dobro pripremiti jer to neće biti šetnja u parku, što se kaže, to će biti jako teška borba. Riko je iskusan, prekaljeni ratnik i preživija je svašta do sad. Tako da će se Plaza morati dobro spremiti, ali evo, ja stvarno vjerujem u njega i vjerujem da on može baš biti taj koji će pobijediti Rika, tako da, ali eto, treba će se stvarno dobro pripremiti i fizički i mentalno i taktički i na sve moguće načine, jer to će biti stvarno jako težak tekst. Ali evo, želimo Plazi sve najbolje od sveg srca. I ono što je mene jako obradovalo, to je bila borba Ante Delije u PFL-u, to mi je stvarno bio jedan od najdražih događaja, koji se dogodio, sportskih događaja koji se dogodio ove godine. Jako mi je drago za Antu Deliju da je osvoja taj PFL i tu nagradu od $1 milion, to nije mala stvar, ljudi moji, $1 milion nije za Frkancija, mislim da si je na neki način Ante Stin osigura život, obezbijedio sve u porodicu i sve, i ako je iko zaslužija, mislim, znam da je to sad već kliše i da to svi govore, ali stvarno to je tako, jer kogod je pratio karijeru Ante Delije, znate kroz šta je čovjek sve prolazija
i koliko ima raznih ozljeda, to je nešto nevjerojatno. Ja stvarno pratim Antu još odavno, još kad je on živio u Dubrovniku, još dole od kad je bio Maron i sa ekipom, od kad su imali taj gore Gladiator i to. Stvarno je čovjek prošao svašta, tako da Ante definitivno ovo zaslužija i odlično je odradio borbu. Evo, ja sam stvarno jako bio zadovoljan i super su mi bile kombinacije koje je Ante baca, isto nije maha seljački, lipo je baca te ruke i odlično je završio tu borbu i stvarno je čestitke Anti Deli, tako da ovo je definitivno jedan super tjedan za cijeli taj hrvatski borilački sport i mislim da bi bila kruna svega kad bi sad Roberto Soldić još pobjedio ovog lika, to bi bilo odlično. Još sad ovi svi koji prate nogomet, Hrvatska pobjedila Kanadu i sad ako pobjedi Belgiju, mislim da bi to bila velika stvar sve skupa za hrvatski sport i da bi to bila velika radost za cijeli hrvatski narod. I evo, nadam se da će nam priuštiti to naši dragi sportaši. Moramo biti svjesni da ti momci stvarno se odriču puno, rade velika odricanja, žrtvuju se i to nije isto kliše, to nije neka sad debilna priča. Ti momci treniraju, ubijaju se, rade teško, to su galoni znoja, galoni krvi tu idu i nemojte misliti da je to za frkancija i to kad se i te borbe u kavezu, u ringu, bilo čemu, to možda vama izgleda kao neka igrica, kao neka zajebancija, ali to nije nikakva igrica ni zajebancija, to su stvarni udarci, to je bol, to je krv, to je patnja, to je, znaš, to nije za frkancija i to što oni rade stvarno treba imati poštovanje prema tome bez da seremo prilikom od tih boraca, nego stvarno da poštujemo te momke, bilo da pobjede, bilo da izgube, treba ih podržati i evo, ja bez obzira na cijeli ishod, ja stvarno vjerujem u Roberta Soldića, želim mu sve najbolje, ali nekako evo, stvarno se iskreno nadam i vjerujem da bi Soldić mogao pobijediti ovu borbu u petak, tako da gledajte to u petak navečer, to jest u subotu ujutro. Evo, bila je ovo neka mala kratka analizica, ništa sad specijalno, ali čisto sam nabacio neke stvari evo, koje sam ja onako vidio iz prve ruke. Ako vi imate još nešto za nadodati ili oduzeti, slobodno napišite u komentarima, pretplatite se na kanal, hvala vam puno, želim vam sve najbolje, vidimo se, us!